L-idea ta' crowdfunding hija waħda li daħlet sew f'diversi pajjiżi u għal dan il-għan tnieda sit elettroniku f'pajjiżna bl-isem ta' żar.com.mt. Permezz ta' dan is-sit elettroniku, persuni ġodda fid-dinja tan-negozju jitolbu kontribuzzjoni finanzjarja mingħand il-pubbliku biex jitelqu l-proġetti tagħhom. Tkellimna ma' George Vella, chairman ta' Żar, dwar għaliex inħasset il-ħtieġa li jinħoloq dan is-sit. Da bdejna xi sentejn tlieta ilu konna għamilna survey taħt il-Malta Business Bureau fejn kien jidher ċar li kien hemm ħafna tipi ta' businesses hawn Malta li ma kellhomx aċċess għall finanzi. Il-pubbliku mhux biss se jkollu sehem biex il-ħolm isir realtà, iżda se jkun jista' jsegwi kif qed jiżviluppa l-proġett li jkun qed jappoġġja. Dwar dan tkellimna ma' Michelle Trabelsi minn Silicon Malta. Yes, it's an anonymous social media app that people can post their feelings and emotions on, and no one knows their identity at all. And people can comment on it, post pictures, and basically have a conversation with someone if someone's got an issue. So it's completely anonymous and it's a completely new concept. Il-ħsibu li mhux intraprendituri biss jibbenefikaw minn din is-sit. Anka għaqdiet soċjetajiet ċivili, Gażini Malta, soċjetajiet oħrajn tal-isports, kulħadd jista' fil-fatt jiġi bil-proposta tiegħu u jara jekk jisib xi support finanzjarju li għandu bżonn. Fit-tnedija tal-proġett Vella rringrazzja lill-Ministeru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar u l-Kunsill Malti għall-arti tal-għajnuna biex inħoloq is-sit.